Pata eleina ma tole nganga pa ia o le tayo. Ya fio elo nganga ni patu muina le malu ma to tua. Ma to fala ngaina le tayo nganga fala ve lave lo ma to tua. Ai sa mauli ma to fainga tauranga ya te o le tayo. Ia via ma sanga via o lo ma to tua. Yesu na o lo ma to fa mo e mo. Hallelujah. We welcome you, dear Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Sauli leo lo roto fa fetai le neitaya lo watua. Sauli te fa fetai atu ya te ia ile neitaya fo. Ta pena lo roto te fa fetai lo watua neitaya. Fa fetai ya te ia ile ola mo le malosi le neitaya. Hallelujah. Ele alofa o Yesu. Oh Yesu. Uama biutalu itane. Ema wayaule manuia. Ele mata ualea. Ele alofa o Yesu. Ua
Thank you, Father. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Come on, team. We praise you, mighty God. We praise you, holy God. Your name no praise higher than other name. We praise you, mighty God. We praise you, holy God. Your name no praise higher than other name. We praise you, mighty God. We praise you, holy God. Your name, oh great I am, higher than other name. We praise you, mighty God. We praise you, holy God. Your name, oh great I am, higher than other name. We praise you, mighty God. We praise you, holy God. Your name, oh great I am, higher than other name. No other name as big as yours. No other name but you, oh Lord. No other name as big as your mighty name. Jesus, Jesus, be praised. Lunga, lalo, lue, siva, atam, siva, tatomba, siva, vale, anganga. Lunga, lalo, lue, siva, atam, siva, tatomba, siva, vale, anganga. Lunga, lalo, lue, siva, atam, siva, tatomba, siva, vale, anganga. Ia pepe, se pese, ia vi, ale ali. Pepe se no siva, vale, anganga. Titi, Yesu, lo na suava. Ia pepe,
masiba pale nganga titi ya Yesu na suwapa ia pepe pepe ia via leani pepe masiba pale nganga titi ya Yesu na suwapa ia pepe pepe ia via leani pepe masiba pale nganga titi ya Yesu na suwapa ia pepe Pese masiba pale mama titi ya Yesu na suwapa Pese masiba pale mama titi ya Yesu na suwapa
E maualunga o ele atua. Glory. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Langatula winga ilo watua netayao. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Talatula uloto ilo watua ile netayao. Olo e ya ilo na mamalu. Olo e ya ile matautia olo na mamalu ile netayao. Tala no atu oi ate ia ile netayao ala ilo winga. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sili ese oele. Oh, hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord. Ona oe te tau ia I le viinga. Ona oe ono mea I le viinga lo mātou atua. E toa tutuli le langi ma le lalo langi ia te oe. E tau oe lau lo whaiwa uma. E ala langa me uma e whai manawa ia te oe le tua. Oe o le tupo Israelu. Oe o le tupo le langi ma le lalo langi. Oe o le tua malosi. Oe o le tua lo soifua oe whavavau. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Father, we worship you. We give you all the glory and the honor. We give you all the praise. You deserve all my praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa atu lo loto I lo watua le nei tai au. Tau atu lona le lei mo lona whamaoni a te oe. Na e sau ai te tapua I a te ia. Moli atu lo loto I lo watua le nei tai au. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. E pai o le tua. E o mai la lo langi o mai a te oe. E I fo tupu mai a te oe le tua. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Come on, church.
Sasa lo loto ilo wachua ile neita yao. Olo tato ya ilo na mapalu. Failo ya taia lo loto faivinga ile neita yao. Awa tafata pala ilu mole tua. Hallelujah. Hallelujah.
Sauniga, talo mo manuole suole le tayo. Talo mo le ngano le langi le tayo. Walo ngai mai manuole ole tua. Na te whaialo na whingalo le lalolangi. Awa o ia sui ai mea o ia na te amoia. Le file mui o tato loto. Ai whatulai te tai lato te taia. Ele ngata o malo ma whainga malo o ainga o nuu malala whanga. Ai maise e kalesia. Te talo roa o le mato talo le te ao. Talo mai le ngano le langi le nei tau. Ye kere le masi e le ke le mas. Koro no masio lo koto mato talo no malo yanga mai lo mato anga mai atu lo te tasi ma te tai o atu no fale o ngai na le nganga lo mai o tanga talo mato tua I lunga o tai tai ia mai le mana mano si ma fa mano longa la o fio ma so fa le ala to lo ai o lo mato tua anga le la we ka le si te e ka le si o ainga le ngata le o no lo mato tua mato talo lo mato le mo lo no o Israelu ya lo tele tai la to fasang sangai la o fio awanga ya to fili lo mato le ya la to le fato to ya te o ta pena lo e kalesia awale fio mai o lo mato tua ma si tianga lo mato le la o e kalesia o fatai le ina o fama ina o tawa me tene le toto ya su kariso o le me le lo mato tel tonu le manu le lo angai mai Mato pati ya te oile le tayo. Hallelujah. Mato si e la yo lo leo. Awele dei la malo watua. E fama oni la watua. E fata lua fona wa. Sauni le fela topana. Hallelujah. You are worthy of the all. Taulanga pati mola watua pati wao ile tua eta tau ya teia le vinga eta tau ya teia le famaduma le fadesanga hallelujah 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 yes Jesus you deserve all the glory hallelujah Hallelujah, hallelujah,
loto I o lau whana. O le taulanga e moli mai le taele o le loto ua malie I a te oe. Wa matou whai taulanga I a te oe le atu. Ua oe o le atua matautia. Oe o le atua siri ese. O le atua e o le mamalu ma le viinga. O le pula ma le mana ato. Oe le alo matou atua. Wa matou o mai e vivi I a te oe. Wa le mele na e whai ai matou. Ia maualunga I sau viinga le atua. Pati o matou lima. Whatala pe sau viinga lo matou atua. Wa oe o le atua e te la e le viinga. E te pala le viinga e fio oe le viinga lau whana. Ia vi ia laua fio nei se oi le whavavau. Whavavau lava. Ala langa le whanau le atua. Mene. Haleluia. Ia whatalofa I se au I o tafa iai. Malo le whaitaulanga, malo le whaiviinga. Haleluia. Rewa e whapale le atua I le viinga I le tai haole nei. O fuai o tātou laungotu. Tātou te alalanga I mavivi le matauti o le atua. Ai maise o lona siri ese. O lona le lei ma lona whamahoni. E tau e lau whaiva uma. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Le wai whala e lo atua I le viinga le tai haole nei. Ala sauni e whaitaulanga I a teia. I ta mau ahinga na fo ina ia I o ao mo tātou lima. O whaamanu ianga le atua. E ala I le malosi mo fo ina ia I tātou. Leo le a tātou tu e whaitaulanga atua I a te. E whai mai lava upo le whiong pa ia le atua. O le se fulu ai. O le mea e pa ia I le atua. E ta tau o na whaia so se tangata whatutua. So se tangata talitonu I le atua. O le se fulu ai e pa ia I a te ia. E taua I a te ia. O lona lea fina ngalo. A tātou whaia le sifulua ai. O na tatala le e io pupuni o le langi e saa mai le manuia. Amen. Te whaia ma tātou whaia. I lo tātou taritonu e tusa ma le upo le atua. A whaitaulanga foi. E whaitaulanga I le loto o whatu o tua I le atua. Ua taritonu I le atua. E tusa ma folanga le atua. O le sifuluai o le mea tatau na whaia e le whaia e sa tātou whiriwhiringa. Amen. O le mea tatau I le atua. Se ia whaamanuia mai ei o ia ia te tātou. A o le taulanga. O le mea whaia mai lo loto ua malia I le atua I lona le lei. Ma se mea ua whaia mai lo loto tali tonu ma lo whatu atua. Te whai mea le leia ia te. E whai mai le whai ngā taulanga. Lea sa ia Yesu na ngā solo mai I lato uma e whai taulanga ma lafo lato tupe. I le mea lafo I taulanga. Na iai ma le fine mativa. Po le fine na iaia. Sene lua na sau lafo. Sila iai le atua. Sila iai Yesu I le taulanga le tinale. Mai ua sili le taulanga le tinale. E le o le laititi na sila iai le Yesu Keriso. A o le loto le tinana fo ai ai. E le o le laititi po le tele na sila iai le atua. Pe na sila I le li o Yesu Keriso. Ana sila I le loto le tina. Malana fo ai na fai. Le tala tus pa ia pe ona tātou malama. To e paua ia o sene sa le tina po tupe sa le tina le. A waia tali tonu I le atua. O le atua na te mawhai o na whai o mea umo. O le ana sawai. O le mea sailo na au sa ave I le atua. O tali tonu I le atua a foa I le atua. E toi foa ina mai le atua I ate ia o mea siri atu. O na ua foa I mare loto maria whai. Mele tala tuspa ia foa. O na toi foa ina mai lea I ate o tau. Sauni ti a kono e. Mo tato foa ia mai ses fulua nei tawa ngai me foa au mo spese. Tala tuspa ia e siri le manuia o le foa. Na ilo le na titalia. Amen. Foai ona toi fo ina tule ia te utou. Hallelujah. Yesu o te via vai le taulanga fa fetai o lo soi fu na e o sita. Oh,
mai lo a tau tau. Si tia foi a una ti an kono lau taulanga masfulua. Saunia se talo. Si tia le foai sfulua I mataulanga lau fanau. Holo tamau ainga o au whaamanuianga ia na e fua ina I o lantou au e tusama le malosi I ngā luenga o pisinisi maise o le nei atu nuu o au mawai lau whanau ta talo I lau afio foai mātou e tusama ua fio ngā mātou foai e te toi fua ina mai o mātou taritonu o le sifulua I e paia I lau afio e te tau ia te oi ha mātou whaia mo sta I e whai le sifulua o ne e tatala leo pupungi o le langi e se saa mai le manuia se ia siri o le tele. O whai taulanga lau e kalesia. O whai taulanga lau whanau o taritonu o whatua tua lo soifua o le atua e ana le upu. O manuia e tusama o wholafolanga e te whatau nuu langa o lau afio. E te whatau nuu a wafionga e te wholafola e te whaia mo lau whanau. Si tia le foa ia lau whanau sifulua I mataulanga whapaia, whamanuia lau afio tamaa. La mātou tatalo whamanuia I ngā luenga, whamanuia I a lātou pisinisi, ngā luenga o lātou a ao I whamanuia I ai lau afio, I a iai lo wanga lelei, whamanuia le nei atunu a mātou au mawai, wa manuia I nei o mātou mātua mātutua le atua, I a iai lo wanga lelei, I au whamanuianga, I a whamanuia I lau e kālesia, o ai whai wasi asi mai le nei tai au, whamanuia I a te ia le atua, ta talo ele whaonga aina e tusa malau finangalo e maua lunga sauvi inga. Whamanuia I au na tia kono ngālu lue. Mātou pati ai lo wanga lelei lo walofa e maso lo whamaoni. Ia vi ia oelo mātou atua whaafetai tele tamai le suafo Yesu Keriso. Mātou alalanga whatasi ai. Amene. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Ele mana ole atua e ngalo ia I tātou lona ngare lei. Mo mua nito upole nei Sauniga whapea o au foi o le whetalainga Yesu. O au foi na o maua mai le alii. Le mea o le tala a Paulo a whamai I le mua nito sutasi. O au foi na o maua mai le alii le mea na o tu ina atu ai ia te o tau. O lea lava pō na whaalata ina ai le alii o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia whaafetai. O na tofi ai lea mawhai atu. Ina tango ia, ina a ai. O lo tino le nei, ua tofi masui o tau. Ia o tau whaia le nei mea, ma wha manatunga ia te au. Ua ia whapea fo I le ipu, ina ua uma o na ai. Ua whapea atu o le ipu le nei o le whenga inga fau lea I lo toto. Ia o tau whaia le nei mea, ma wha manatunga ia te au. Ia so uma tau te wheinu ai. A wā o aso uma tau te ai le nei a reto, ma wheinu le nei ipu, tau te whailoa tu ai le maliu o le alii, se ia fio mai o ia. Amen. A tonu o upu māsanina tātou whaalongo I le nei Sauniga. A sina whangu lava I le nei tai au. E esele afoi nei, le loto o upu a Keriso Yesu. O a mai le urua ia lofa, amen. O sina, whamanatu le nei tai au le lua vāma le atu, e isi tangata wa tau ngalo ia I lātou le lātou mafutanga ma le atua, le lātou mafutanga vāwala lata ma le atua. Whanau pele le atua, e le awane I ngalo ia I tātou le alofo le atua. Ona whapea mai lea I le mua korinito e lua ono ma le walu whapea, le whaipe walu whapea. O le mea lea na le iloa e se alii e tasi. O le nei lalangi o lo whatusa lea I le alii o le pōli uli. Whapea whamai o le mea lea na le iloa
e se ali e tasi o le nei laulangi, a wā ana lātou I loa, pa ua lātou le whaasātau roina, le ali e ona le manuia. Amen. I le Ioane fo I whamai o le mea lewa lea na whaalia mai ai le alo o le atua, ina ia wha umatia e ia, le ngaluenga ale ti a polo. Wha atusa le leanga sala, o le whai upe waru whape, o le whai leanga sala, mai le ti a polo lava ia. A wā ua nga sala le ti a polo, talu le amatanga, o le mea lava lea na whaalia mai, e le alo o le atua, ina ia wha umatia e ia ngaluenga ale ti a polo. O le ale ngaluenga ti a polo, o le anga sala. Amen. O le anga sala le whapea o na wā I tātou ma le atua, au sina fangu le nei tai au. Amen. O a mai lou le tātou sawaringa ma le atua le nei tai au. Whapea whakai nito whapea, a wālo o mau I to tonu ia te ia le tumu umalawa o le itua tua, ua ilona tino. O lo whatau lea ia ke riso Yesu whamai, a wā o lo o mau I to tonu ia te ia le tumu umalawa o le itua tua, o lona winga, o le atua le tamā, le alo mga pesa I to tonu umalawa le tua tino I to tonu o ke riso Yesu. Whaapela na tala na whaia Filipo, mai Filipo, se whaina whaari me mātou tamā e whamai Yesu. Filipo, whaia si uminga na tātou mafuta, o sewa ai mai e te au, wa ai o ia I le tamā. Amen. O le tua a toa lava o le atua. O le atua a toa lava. Na e ala ia Yesu Keriso. Mai o lo o mau I totonu ia Yesu. God the Father, Son and the Holy Spirit. 3 in 1 in Jesus. O whaasata roina o le atua. You know, o le toto o le atua. Na whaamama ina I tātou. E vi ia lea lofa o le atua. O le toto o le atua. Na iai le atua le tamā I totonu ia ke riso Yesu. Teimi na iai o ie lungo le sātau. E whaafo I le vi inga I le atua. E le mana ia o le tala Yesu whamai. Ia tō whaia nei mea ma whaamana tunga ia te au. E mea whapetan ia whape. How's your first love? How's your first love? Remember the time when you first got saved. Remember your first love. Because of me, this is a love meal. This is a covenant meal. It's like a date with God Himself. Amen. E la ngona le whawhetai I le nei tai au. Tātou te mana tua I pia lea lofa o lea tua. Ia I le pese le la usu lau whai pese. Ma nai e upo e whamanatu mai lea lofa o lea tua. Ia nofo me mawhau I upo le nei pese. A whapea na ananga lulue atu I le au whainga luenga nei tai au. Pen whaina tato tū la I whaatasi mai whamon mole. O le mana, let us sing. Hallelujah. Tū la I mai whamon mole lava, whaftai. Ele alofa o Yesu. Ema wai au le manui
le whātua I sautala I le atua le nei tai au. Father, whawhetai. Whawhetai le atua o le plan o lau fio mo I mātou. Whawhetai, thank you Jesus. God the Father and the Holy Spirit, embodied in Jesus the Christ. Le atua o oe lava na e a fio mai. Whawhetai te le lava. Whawhetai wa whaolaina o mātou le atua. Whawhetai mo le whaolatanga le li e. Whawhetai mo lo toto, whawhetai mo lo tino. Ia vi ia lo lofa mo lo wanga le lei. Ia vi ia oe le atua lo mātou tama. Oh, le atua, we don't take it lightly. We don't take it lightly. E leo se Sauniga whai aso sa tai tasi. Le ai le atua, our love for you is always fresh. We love you, we love you, we love you. We want to love you more. Whawhetai le atua o le plan o lau fio mo mātou. We love you back. Whawhetai le atua te whangu mai e mātou le mātou lua I alofa. Mātou te alofa I te oe. O mātou anganga atoa. O mātou loto atoa. O mātou mālosi atoa le atua. Ia whaia lau whina ngalo le atua I o mātou o langa. O alawa ni mā nawa o totoe I mātou le atua. Ia whaia lava lau whina ngalo. Whawhetai mau lau toto. Whawhetai mau lau tino. O le atatou talia. Let's give him the glory. We give you glory. Thank you, Jesus. Whawhetai Yesu. Whawhetai Yesu. Whawhetai Yesu. Whawhetai Yesu. Whawhetai Yesu. Vioi, vioi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Te tufatasi o auto ave se patia te ele nei tuas. Sauni mole upo le tua le nei tai au. A fata pena lo loto. O upo al fai salamo e fa pea. O fifi lava ina walatou fai mai a tea. Mātou te o le whale o Iova. O pui al fai salamo. E whalongolongo mai fo I se meo iai. Su e se farsa e te alu iai. Wa o pui al fai salamo. Wa al whale o Iova lo iai le tali. O le soifuanga ma le ola le nei. Salamo le se lau lusu malua fai upu momua. Falo Iova lo iai malu o le atua te le olongonei na le mea lo iai. In the house of God, there's a presence that you cannot experience because of the evidence that God is alive and well is in the church. You don't have to prove everything or anything because we see the evidence of His life, His love and His sacrifice. Sa oni mole upo le atua, ele o atu le upo le atua. Whamolmole ata mā, lo iaile, e walauria whapitoa o tau I le aso tona ele nei la asau nei, aso lufu maleiwa. I Jet Park Hotel, I Mangele, o le level 5, I le fitu, afo le fitu le taiawa. Ele o le meo lo whapeona I eile ofisa, o le level 5. Te ala tu sa o elu le lifi. Lo fatali mai nā le tautou mawhtanga. A wā, I le wha moe le aso o tama o whatape nei nei tina. Le awa lava fo ia fiafi.
Tātou e kālesia. Le awhiawhi leo la ia tātou whailau ngā whaipitoa la whaia mai nei. Tātou te e whatasi manisi o tātou uso a sone. Vai whaipitoa mo leo talavou. Lona winga, tātou te whaisauninga whatasi mai nei le awhiawhi la stona. Ono le wha moi o le whanau. Saunilo loto mo leo po le atua, lana wauna le sunga. Sunga le ali whai whaurong langa o. Ia whiu. O ia lea la whapeana mole mai ale upo le atua. Whaftai le atua mo le avanau mo le malos. Sauni le au sunu pesel nei. Whata pena ila ia lo loto. Ta tala lo tangata. Au mole atu le upo le atua. Tau tino aila. Tau tino le atua. Te tala lo loto. Ina ia lulu ina le fatu. Ia tupu mai ai fualelei. E atangi ai le atua. Fatapena lo loto. Hallelujah, vita taulanga pati le tua neta au. Pati atoa au ya te ia, hallelujah. Via oe le tua, malosi le tua o tua. Via oe le tua, mai le vavau e o lava e le wha vavau. Oe ole a meka male o le wha. Oe ole tua, whapena au nai whamaluia mai lo e gale sia. Mai lava ila amatanga o le nei tapo inga ma le nei Sauniga. Ia ina ua matu sa ili atu ia te oe. Ina ia maua oe fisoa sani atili. Ilo matou nau e sa ili ina ia maua oe o lau fionga pa ia lea. Waua matou ta uni ma matou ta pena matou te whalongo longo i te whe au e te whe talai mai ai. Ina ua uma na i whamaluia mai ai matou o matou alalanga ma vivi atu ia te oe. Matou tuli vai atu ia te oe, wa matou te mo mia oi so stemi. Ina ia matou maua se mea alofa, e te fo ina mai mo i matou, e whawhanga i o matou o langa whale nganga au a whioga pai ela. Ile nei tai au matou te whawhitai a oe. Whawhitai lau whamaluia mai, whawhitai lau whaunga. Whawhitai lau mana o lau wangaga pai ia te maa, e tai ai matou i lau mamalu. Ina ia matou wawa ai mamata mata whale nganga. Ile mealo e a fio ai. Ina ia matu sa ili na ia mau ai oe pe o i taimi o selenga. Matu ta via oe waftai oe. O sua fai e su.
Amen nei. Viene su ne chao. Praise God this morning. Muna tulanga va tai team ne chao mo pes senga mas for ino toi for me lola wa vi inga mo le tua. Thank you, worship team, for the praise and worship this morning. Ai mai se fa tai foi. Jo tatu te mata chai ia masato tina. Also acknowledge and thank our spiritual parents Ina fai ona mau le nei ava no taua. for this important opportunity. I la vale telo chai mi le mafuta mai ai ma auto amen. I've been away for so many times, but I Ai know va tai le tua malana me alofa malona alofa for what? I thank God for His gifting and for life. Ma wa le malo si na wa papena ona la ngona ina le mafana fana wa auto talo. For the strength that He has given, and especially La la the vale healing. umi la le telo From chai your mi na mo prayers. si ai maftanga. For so many times I've been away from our fellowship, E sa tatu felo ya lu mo le tua talo. but we still met before God. Pa through our malo prayers. talo. Pa tai talo. We thank you for your prayers. Ia vi ele tua le u tatu fe va aya. Praise God. Now you see me A u standing tatu up fe here. va aya I tu tonu al fale to to ai fa na le tua po le upo le tua. Now we meet in the house of the Lord where we can Aleluia harvest vi and ia le tua. grow our seeds for God. O ne cha au e pu wa se ma fau fau nga fa le nganga. This morning is not really a short message for us. Wa mana tua upu ia Ioane na wa mana baptizo Yesu. I remember the words from John the Baptist A after, tau fai ala nga tanga te to tele. when he was preaching to so many people. Pele o ia ele nei o Yesu. Maybe he is A Jesus. fa mai Ioane. Pa But mai John Ioane. said, O le ia le mulmuli mai. someone is coming after me. O fa mai o launga na chao. The purpose for the message O ne this la wa mata morning, mea. Au le ia le mulmuli mai. I'm starting, but someone Amen. is coming after me. Ah. Ma de na tua ma vo fau mo to tia o le tua. I was still thinking about the grace of God. E se au tatu o mai ai fa atasi le nei chao. Why we are coming here together this morning. Ia ai loa o le matau tia o le tua lan tai mai ala sunga. You have to know that it is the great and mighty word of our God, Tatu tai loa le matau tia o va venga o le tua. where we can see the miracles of our living God. Le te lala mai ai lo unu fo vai lo. That's why you are sitting here this morning. E te ata mai fia mai. You're smiling and happy. Papenga uma fia o le tua ya unga venga le lei. So as God is happy about what you are doing before Him. O ame tatu te whaia i le tua. Whatever we do before God, Ia e mana tua le lei. you have to remember E fia mai o ia te oi. that He is pleased with what you're doing. Amen nei. O manatu fo ia na ave Ioane i le kale sia le la tatu tala noi li tai nei. The same message that John gave it to the church, O le kale sia i semrana. the message to the church of Samaria. O le kale sia leo. This church, E le ai se me tasi. there is nothing Na tusi ai Ioane whatatau i ni mea ua whaale tau ni tonu o le kale sia. that John wrote this church about anything happened or any things that caused the Anga church. o mea le lei lava. Only good things, but nothing bad about this church. O le ata lea, o le fia ma le ori o fina ngalo o le tua. That is the illustration of the perfect will of God in this church. Awa oi tu ai ngā kale sia nei. And that is the kind of church E mana o mia e le tua. that is needed by God. E kale sia e ngalu lue. A church that keep working for God. Pe oti pe ola. Die or alive, E ngalu lue ma le malos. they still work. Amen. Pe fai upu mai ai tangata, ma tele mai tangata ia te oema. That's why people, they accusing and make words against you. Ai, awa te popole ai. But don't worry about them. Ora e ngalue mo fina ngalo o le tua. You are working according to Ora e the will ngalue of mo God. tala inga whaotanga le tua. You are proclaiming the good Ora e news wha of Jesus. malosi atu tangata ina yaola. You're giving the message for people Awa o le upu lea. so they can have life. Ora ia le manongi o le ola. There is life within this Pai world. mai la apostolo Paulo. Apostle Paul said, O le manongi o le ola, e o tuai le ola.
The life that you have will reach to other people can have life. A le oki ai fo Malaysia. But if you have Ai death ona in o mau. you, people will die. O te tangata o lo yai lo. But you and I, we have life in O us. whambai moenga leo le tua ia te o mau. That is the main calling of God in us. Ia e pua ina tu le ola o ia te oe. So you can pour out Ia life ola within ina you, istangata. so other people can receive life. Avai fo i sal no atu oti. If I'm speaking to you Au while le you ola die, ia te oe e ola mai ai tangata lea. but the life in you will bring O le life ngal to wenga le others. na. O le mo o mi e te tonu o le galesia. That is the life that is needed in the church. O le ngal wenga fa ola e lo se ngal wenga fa siot. We are working to give people life, not to kill people. Amen. Ai tala no la to sangata. When you talk to anyone, Ia e mana tua. you have to remember O lo e pua ina tu le ola. Ia ola ili sangata. you are preaching life to someone so they can have life. Wa o tangata o lo to ina o lo so ifua fale nganga. I to tonu ar fale o le tua. Because you are planting your life in the life of God in the church, Ai mai se le upo le tua ma lo wala wina. especially from the word of God and the calling of God over your life. O le alu tatu ma lo si fale nganga o iai. Whatever we have from the Lord spiritually, Tu fa atu I le o lo fia maua. share that with someone else that they are looking for it. Papukula atili atu ia te ia. Let them see it and let them have it. Ni fua le o langa o le wauna le tua. The fruits of serving the Lord. Amen. O fua ia o lo mana o mia I le tua. Those are the fruits that is Ia needed by whaasala God. lau atu tangata uma. They need to give out and share it to other people Ia o atu tangata uma. and let it reach everyone Ina ia fua mai ai atili. so they can bear more fruits. O le kalesia semrana. The church of Samuran, O le ale tele ia isfam talanga wa malama le tusi le. I will not say much about this church because you already understand about it. Au e mana tua mai lau pelu falengang. If you remember your Bible, Ia susu e mai e wa ai le le il mata upo e lua tuisa fa alinga. turn to chapter 2 of the book of Revelation, Fa ipo e valuanga il sful martas. from verse 8 to verse 11. Na le paua ia fa upo o le ta o tono tusi le. Those are the only verses about this church, Samuran. Ele nei tai au ele mana mia fo le tato o te la tuitua. Amen. I don't want to go further. Ora tau sisi lava fai la unga tu sa maupu e fa fa upu. I will just go in line with what the word of God says. O longa winga fa mingu ke fa upu e fa mingu ke fa foi fa upu. I will speak for 4 hours as this Amen. is only 4 verses. E fua lava umio la unga ile umio fa upu. I will speak according to the length of the chapter. E fa ingo fie fo nga mo e amen. It will be easy to receive the word this morning. Afa benano tau fa so atu le upu ale tu. As I'm trying to share the word of God, Fai tau ai o lau tuspa ia. you have to read the Bible while I'm preaching to you. Amen. Ai fa malulu atu. E leini maua la unga. But sorry, there's no... O lana winga. E au ngalo fai tau iai. Masu e ai o au mau. you have to read it and find your own evidence. O tangata wa e malam lama wa e loa tuspa ia. You know well and you know and understand the word of O God. tu se masani no na afea. E te fai tau ai le aso me le aso. The word that you always read every day. Ai a fai fo ia le ai. If there's nothing, E iai le mun mai e te fa malam lama ta atoa atu la unga. someone come after me will give you more. Hallelujah. E pe ona ta ua i fai upu e valua ngai fai basu matas. From verse 8 to verse 11, O lo ma a mata lava upu Ioane fa pea. Apostle John start with this. Ia e tusi foi i le angelu ole ai kale sia semrana. And to the angel of the church in Samuran write, A ila tatu va ai la matanga upu ia. you have to look at the starting of the verse. Te lei o le mea ia tu tonu le ta ua o le upu lea. There is a huge thing of the importance of this word. O i voi tatou te iloa ai. That is how we know E whaalo ngia tele e Yesu. Jesus really honored Ma le atua. and God Le au na. O te tonu e kalesia. the servants within the Te church. whai fe au alo taita ina le kalesia. The one who lead or the pastor who's leading O the le church. whaalo le Yesu na ia whai mai ai.
That is why Jesus honored and he said, Ma whaai ngoa ma whaupu ina ia whapea. and then he called it like this. O le a ngelu a le kalesia se moana. He is the angel of the church. Olo minga olo iai foi la tātou tai sa. We have our leader. Olo iai foi whaalo le tua mai Yesu. I sio tau foi tai sa. Jesus Christ and our God honor Wa our tau ai leader. foi o la ngelu. It's called him angel as well. Ai sa. Why? O le tangata le olo tui matangi olo. Because he is the one who lead, Ola ia tu le pelu. who is preaching the word Ma o atu ia te oi ma o mai ia te au. and teach you and deliver you the word of God. Ina ia o mai fe au o le tu o te tonu o le kalesia. So the church can receive the word of God. Ai pai foi ona foi ai Ioane i le fai fe au o le kalesia se molana. So as John wrote to the church in Semoran, Wai le ma fai na o mo mole fe au i le kalesia ai le ia o tai. because the church shouldn't reach the church, the message shouldn't reach the church first, O le fai unless fe au o longa the tonu leader o le has to mule. receive it first. O le fai fe au o le o ngā te tonu ngale mule. The pastor is the central O le fe au ma moli mai a Ioane i tonu o le kalesia se molana. of the delivering message of the church, O wai ta tau o nei loa uma ele fai fe au no. because the pastor needs to understand every servant Mea o lo fina ngalo ai le atua. what the will of God is for the church. Ina ia o i tonu o le kalesia. So everyone in the church shall receive it. So o mai fai upu, na whapea mai fai upu. O le mulmuli ma le mua. This thing says the first and the last. O lo minga lo whaasino tonu upu ia Yesu. These words mainly refer to Jesus. E ui ele o Yesu le tautala sa o mai I. Even though Jesus is not really spoken from there. A o Ioane I lonto finga whatustala. But John, as the author, Le na te whaamatali na mai, le ata o Yesu. he is briefly explaining the picture or the illustration of Jesus. Amen. Whamai o le muli ma le mua. The first and the last, O Yesu le whaasino ia. this refers to Jesus, O le naoti a ua ola mai. who was dead and came to life. Amen. Pato a umanei lava ona mai el Sauniga o le pamantu. We'll just finish celebrating the communion, Na tatu whaalongolongo umai le upo le tua. where we all heard the word of God. O tatu tarisua ma tatu feinu I le whaatusa le tino ma le whaatusa le toto. We eat and we drink from the body Amen. and the blood of Jesus. O Yesu le na fuafua i Sauniga le. This is all for Jesus. Yesu le na maliu mo oi ma. That Jesus who died for us. Na maliu ele ngata o le tele o tala tangata. He died because so many people were Oh, talking fai, against fai. him, mocking. Amen. Aina toi tu mulmuli ane. Later on, he was resurrected. Ina ua toi tu manu malo mai le tunga mau maleoti. When he was reigned victoriously from the death, Ina ia sa ili se ola mo tātou. so he can bring life to us. Ina ia sa ili se manuia mo tātou. So he can find blessings for us. Me foi lana tupu I le galesia se mrana. That is the same thing what's happened in the church in Semoran. Au tātou wawa aile le ia tonu I le tusi nei. As we see clearly in this chapter, O le tusi mo ngā ruenga le lei. it's all about good works. Whaasolo solo nei lava le whaiupu, whamaila le whaiupu e iwa. And verse 9 says, Ua au I loa ngā ruenga. I know your works, Ma lou puapuanga. your tribulation Ma lou mativa. and poverty. A te loa e galesia. You know, church, E whatatau upu ia. I se galesia. Ngā lulue mo le fina ngalo le tua. these words refer to a church that keep working for the will Ma le of God. galesia le semrana. The church of Semoran, Sa sili ona puapuanga mamafatia. they were going through struggles and I facing tai inga le difficulties Impero Roma. under the leadership of the Roman Empire. Hallelujah. Ale mana onga le Impero Roma. Ia tapua ia tu tangata uma ia te ia. The thing from there, they want every people to worship, Petai. but Sa tu mau pea le galesia. E la tu te tapua I le tua.
But the people, they didn't want to worship the Roman Empire, but they want to worship God. Matalai finangalo le tua. And keep proclaiming the good news about Jesus. Sa fatua tua pele kalesia ile tua. And they keep believing about God. Asa yai le mena tupua ile kalesia. But there was something happened in the church. Ele iu si tai le kalesia tainga fa emperor. The church they disobeyed the leadership of the emperor. Sa faya pele mena yai la ngelu. The church, they believe and they follow what the angels called them to do. Now we can see from there they are very Christian people. But they end up died. Amen. The blood shed in this church because of the will of God to preach the good news. That was happening in this church. Hallelujah. It is a fragrant smell before God. About the blood of these people that was shed because of the will of God. That was happened to this church. Whatever happened in this church, but they maintain their faith and they believe in God. Whatever problems, they still believe in God. They still believe and trust the word of God. They keep on watching God. They think about God. God. He is the source. And He is the one who brings the lights in the church and brings blessings in the church. Wow, taimi avanoa, wow, taimi olo efe ngai ai matala inga ole finangalo le tua. Your available time and the time you go out and preach and share the word of God. Awane ingalo ya te oyo ngaluenga le leile na le mana umbi ai tato. Don't forget those are the good works that why we are called and needed in the church. Sa uina ta ual popua nga malamativa. It was poverty and tribulations that this church faced, but even though, but I have to remind you, you are rich with heavenly beings. That is why we come to church, because we need to hear the richness of the word of God. But we can receive it and have it when we come and obey the will of God. May a soul save from what you are doing. May them receive the word of life from you. No matter how you give 100 words about the word of God, people don't really want to hear that so many. People, they want to see the fruits of your life, but not many of words coming out of your mouth. Amen. People after the fruits, but not the words you say. No matter how many words of God that you know and understand with, but the fruits, people are looking for it. I know your works, tribulation and poverty.
Whatever you're going through, whatever you struggle with, you know, God is still watching us. So oi fai le malesi fai upu le fa mole. Fa pe mai fai upu la mtanga o le si fai upu na so oi fai. Fa mai awal lava et fefe. Do not fear. Amen. Al upu lo fefe. O se upu foi le. O le tele o tangata tupa upu le. The word fear has so many people that are affected with Ai mai this so word. le fa mai tau dis pai atu ina atu nisi o auto. Ina fale pui pui. Some of us will be persecuted. Amen. Au fa longa mo fai tala isa mo isi fa masinonga pe fai le. Amen. Oina lau mai se fai unga o se tamai ti talvo ona o se amio o pa a pole ala va tu nga e. E fa pui pui. Sometimes I keep going and watching those decisions from the church in Samoa, and I can see the worry within those people when they have that fear when they receive the verdict from the judge. They fear because they don't want to go to prison. And what was the reason why they were sent to the prison? The judge based his verdict according to his behavior. Amen. If you really see what happened in the church, it's really encouraged to not fear. Children of God should not have fear. I encourage you to contain yourself in prison. You need to lock yourself in that place. Amen. You have to be honest to go in there in that prison. And keep going there, make it a habit. So many prisoners that walking around. Well, I'm standing here, other prisoners, they're talking about me. Yeah, they accuse me while I'm preaching to you about prison. If you are trying to push me down while I'm preaching, this is the warning for you. This world is so many prisons. Do you know the illustration within this prison? There is a blessings of God within that message. That was clearly illustrated from this message to Samran. You have to be honest until death. Then you will be crowned by the crown of life. If you really know what happened to you in prison, means that you will be received the crown of life. When you are honest and no one can stop every good works that was tending to Paul while he was in prison. When you go to prison, you're still serving the Lord. When you go to the prison, that is the main opportunity for you to keep connecting to God. If you don't want to fellowship with God, that's the other important thing of going to prison. When you set free from the prison, then you will get ready to receive the blessings. That is why it's that
There are blessings already reserved for us from heaven. Ina ua tātou manu malo mai I le tele o mea lo whapui nai tātou. When we have gained a victory from everything that would keep us Amen. containing in prison. Ia ia le atua. Tele lava se tāpenanga I le upo le atua. E walu le leila u pepa. O lono minga uman whamatala walu le. Ai tālo ma le lua le uti. Amen. I had a big preparations. I got 8 books Ia ai whawhitai prepared o for the le. message. Whawhitai o le umaua siawa noa. Amen. Wale umatu. Ia o le o iai le suma I wha umaleiak. If I can't finish, someone's coming after me to finish. Amen nei. Ia pei whai la unga fo ile tu ile au tafa le longo fo ile kaliji po sa tatu ia su ia. Ka le longo. Ka lu pe fa lima en ka longo. O longo ngai o ko ka le lo. O lana binga. Wa ule sa we ta le longo ta fa le hotel le longo. That's what I'm doing. I'm coming to ring you the bell. Ina ia e fa longo le le upo le longo. So you can hear the word from the bell. O le upo le ola le upu le o le longo le. The word of life, that is the bell for you. Ya matatua ia te oe se kuka manai o Sauniga mumuli mai. So that I can start cooking for you. Wa le upo le tua. O le mea ai. Because the word of God is the food. A whaina ai semrana ni mele lei na tu ia Yesu. If Samaran Church received good food from Jesus, Ka ko ke fia ai fo I mele lei mai le fionga le tu. Amen. so as us, we are willing to receive that. Ai whaini skai mi a whai asa ka ko ma le upo le tu. Sometimes if we don't have the word of God, Pipi I le upo le tu. O te wa mbao ma le upo le tu. have and abide with the word of God. Don't be far away from it. Tala le sfai fe au to ina. One of the elders, pastor, Le ole taimi la unga to ina le. E mua whailana whaasir silanga I le kalesia. before this pastor preached, he always gave announcements first. E whapea upolan whaasir silanga. His announcements goes like this. E kalesia aia le tua. Church of God, Mana tua mai lau upu whalenganga. remember the spiritual word. Mana tua mai lau tuspa ia. Remember the Bible. E sa au whamanatu e to ina lea tuspa ia. Why this pastor keep reminding the church? E mai about the tau Bible? wina to ina lea. O kalmori ke le fongi wala umai au wala ingus pa ia. Because this pastor sees so many people come with the phone without the Bible. E no le leia to ina lea. This pastor know them. Le se sengor ke le fongi mal kuspa ia mo ia. The difference of the Bible, the real Bible, and the phone. Awa kuspa ia. Nga upua mai le nganga o le tua. Because the Bible is just the word of God. Le na whatalai atu ai. Ia le apostolo Paulo. Ia Timoteo. That's why Apostle Paul reminded Timothy, Timoteo se o atali. my son Timothy, Tusi pa ia malava e mai le nganga o le tua. every word of God is from the Spirit of Ola no God. winga. E nga o mea mai le nganga o le tua rei. So the Bible is only the thing from the word of God and from God. A mo mea o telefone. But the telephone, A whai o iai le kuspa ia o mangai e kele. if you have the Bible, good. Le lei kele. That is good. Ai le ulu aku maa wa mea ngai ai kong. But there are other things that inside the phone. Hallelujah. Amen. Mga o mia nga le upu ai ke kanga i e kaimi le la nga kaimi kaimi ako ke o mai. You really need to see the word of God only when you hear the preaching of the word. Ia maksupa ia ko e ele si mea nga po ai lo so kai mai. Because sometimes when you see the phone, you can also see other Mana messages mea le coming. tasi o lawa ai. You need to watch the Bible only. Mana o mia tatu ba ai le tua. We really need to see God. Fa inga ia le telefonia satina ta o satina faltu. La se ki ai kasi nga kuspa ia. Our spiritual mother, she used her phone wisely. Only the Bible. Ali alu mai telefoni. Ka Twitter, YouTube, Facebook la alu mai lunga lo ngoa. For some of you, they watch YouTube, Twitter, so on and on. Mena tau ai o mai pe ala o pelu kusalawa po ala pe fua mai lunga ka poki.
That's why you have to bring your Bible even though it's dusty on the Tau shelf. ngai whamamale e lau tu spai. Go and clean it before you bring it. Slow this whareka. O toi upu i le kalesia semurana. Le la wha umaka kolau. The final words from this church of Samran. Amen. Whama ia e whamaoni se ia o i le oti. Be faithful until death, Ona o a watu le ia te oe, o le pale o le ola. and I will give you the crown of life. O le pale le pala. This is the uncorrupted crown. E le pala lava. It's never corrupt. It's O le taui lea, uncorrupted. o ngā luenga le lei na whaia e le kalesia. E whapenan tau tua i nai le upo le tua. This is the reward of people that they keep O doing lo good tātou works for whai God. taui lea. And that is your reward as well. Ina ua whamanuia mai le tua te tonu e le kalesia. When God blessed the church, Ma whatupu o la ina le kalesia. and the church keep growing for God Ona o le whala ina o lana upu. because of the preaching of the word of God. Ona o lou tau tinga, ma lou tau tinga, ma o tātou tau tinga. Because of what you are doing, the good works in the church, Ia ola se tangata o leiloa. so we can save a soul for God. A ola se tangata e lau talanoa. If we save a soul for Jesus, Lava makoenga. that is good enough. A ia uani e talanoa, te ato talanoa, ma tangata e whamarusi au mai a te oela tali o le tu. But don't let that people encourage you while you offering or giving them the word of A e God. alu fo ia tāla i whaotanga. If you go and proclaim the good news, Nia e alu malenganga pa ia. go with the Holy Spirit, Ina ia uani e la tu atoia o i mai ai o e tangata le te haluia. so that people will never Amen. provoke you while you're delivering the message. Ia e tari tonu le ngā luenga le nganga pa ia ia te oe. E muli ia te aso se me te alu iai ono lona fina ngalo. You have to believe of the work of the Holy Spirit in your life. Wherever you go, you have to know you have it. E muri ai manuia e tele le tino. Blessings come after, Hai e te sapasapai i manuia whale langi Sauniga le tua mo i tātou. but you will be abide with the blessings from heaven. Pa melo leo o Yesu i umulmuli ia. E te lea whaina i leo ti whaalua. And Jesus said here, you will never, Amen. Ngai ia. E lai se le oti. you will never get hurt by the second death. E wheo ki uma. Everyone will die. Kei whai awa e whai mai o e leo o Yesu oki. Even if you say you will not die. Umalawa i leonga fuku. All of us will be called down to the sixth E feet. o umalawa le oti tangata uma. Everyone will die. A oki la oe. When you die, Ma oki au. and I die, O na arulele tino i le palapala. this body will go to the ground O wana whaia i lava o e palapala. because that is where you were created from. E koe whaia al palapala. The crown will go back to the crown, Ai alu le nganga li lang. but the spirit will go back to heaven. Amen. Ia vi ia le atua. Amen. Whamanu yanga na ave ele atua ia semran. The blessing that received by Simran from God, Folanga na so ona whaia Yesu. it is not just a message that was given to them. Ia awane ima wina lo pale. So they cannot lose their ground. Ngā lue malosi to tonu o fina ngalo le atua malana ngā luenga. Work hard according to the will of God in the Ia church, toi iu ia te oe ngā luenga le leina e whaia. because you will be rewarded accordingly to what you have done in the church. Ia e toi talia ina e oe lo pale sa lulu. That you will get your own crown that you sow for it. Wa a whai o le sa o matonu le upu o Yesu. But if that is really the word of God says, O mea e te lulu inatu. whatever you sow, O lo e sa iri atu I lau pale. you are looking forward to reap it. Ai mai se o le upu whetalaia le atua. Especially the spoken word of God, E wha manatu ia I tātou. remind us O lo o whaatali mai o ie le langi mo I tātou. Jesus is waiting from heaven for us. O se wha marusi au le mo I tātou nei tai au. That is the word of encouragement for us. O te manatu. O lo o whapena, o na ile atua. O tātou lotoa au auna. I believe our hearts are in line with the word of God and we are serving God. E tau fo ion tātou whaaftaia lea ua onga au tātou ia tātou mwhai au na maua wanoa tātou te tūtūla iai. We also acknowledge and thank the leadership
and the teachings from our spiritual parents. Wa o ila tau ia wa ave ia fa alo Yesu na ta o ina ta tau ta jotas. Because we are honored by God, so we can receive what He's ready for us. Ai se fa ia no o tu la ya tu le nei ta o pula la alaunga. And that is why I'm standing here this morning, Na o ina fo ia. because I receive this teaching. Na o talia o inga. I receive. Na o talia le upo le poto wa o mai ai. I receive the word of God Na that fa teach tong me wina fo ia o le upo tus pa ia. and equip me by the word of God. Ina ia Saunia le ia o monga luenga le le malava e ia le luenga le le ta o na tua ia te oe. To equip me and prepare me for every good works, like I'm doing this morning. O le mele mana ia le upo le tua pe au tatu sia so staimi. That's why the word of God is so beneficial when we go and read it, Fa manatu mai te oe o na manuia o lo ile lang. reminding us about the blessings in heaven. Amen. Malo tau fituli malo le sa vadi fa tasi mele tua le nei vai tau o tau sanga o tatu ia. I salute you for what you have done. Keep working, keep running for God. Ia vi ia le tua. Praise God. Re upu na mo tatu le nei tai au. That is the final word for us this A morning. fai bai titi I lau fa longo. If it is a small message for you as you hear, Fa moe le nganga pa ia fa lau tele ina. rely on the Holy Spirit that He will bring more knowledge. Ma e asi lau tus pa ia le o lau telefon. But keep reading the word of God, but not the phone. Ma ia e to angai fal pui. But keep going and lock yourself in the prison. O ba a e ma ngalo mai. When you come out of prison, Te msa o e fa pale o le pale o Saunia le tua mo tatu. you will get the reward from God that He's already spared for o you. Yesu. In Jesus' name. Ia tua. Tu fatasi o ata spatevi ele tu. Put your hands together and give a hand for the Lord. Ya. O upu ya upu le li o Yesu. O fetalai mai e mo tatou le nei tai au. These are the very words from Jesus Christ spoken to us. Well, I'd like just to elaborate a little before the So I preacher was preaching. preaching. His opening words were say, there will be someone that come after me. And that was John's word because Jesus was coming after him. Au leu di e riko le muli mai le sunga le whaila hunga le tai au. Tu fatasi o au se patevi ai le tua. Remember, this is one of the 7 churches in the book of Revelation. And God is not condemning the church. Each church has something that God is pleased with. But this church in Samara, it's very different. It was well worth praise by God. And now because other churches, there are things that they have to do and things that they don't have to do. So he was not condemning churches. He was just advising the church for the things that they will be blessed from when they are willing to listen to what the Spirit of God is saying. We need the Spirit of God in the church. Because without the Spirit of God in the church, people will be dry. People will be thirsty. People will be hungry. Not with the things of God. Not with the things of God. But their own desire. So this is a very good application of church nowadays. What I would like just to add to this
E whapenana o fia whapopo la iai le mea nei. It's because of the saying that says, this letter says the first and the last. Wa le upul nei lo tu mai le tusilia o le mua ma le mulimuli. And also it says, which was dead, but now it's alive. E le ngata foi lea fai mai o le naoti a o le ua toiola. So this is from Jesus himself. O upu ia na fai mai ai Yesu. Because never being anybody that died and rose again. Wa le lava se si naoti pe na toiola mai. But this is from him that rose from the dead. Wa o ia leo Yesu o le naoti ma toi tu. It means that God is alive. Tau mai ai o Yesu ke riso po le tua o lo soifua pea. It means that God never dead or died. E lono winga o le tua e le ima liu pe naoti. He was the same from the beginning, Tu mau lava mai le amatanga. even until now. E o mai lava le taimile nei. He's still the same. O lo whapenana tu mau lava. He is the living God. O ia lava o le tua soifua. And no one compares to him. E lei foi se se whaatusa tusa ia te ia. How can we prove that? E whawhiwhena wha mau nia. In verse 9 it says, I know. E whai upo e mai wa oi loa. And it says again in the same verse, I know. Whai mai lava e whai upo le wa oi loa. No, you know, when a person dies, A otis tangata. he knows nothing. I le ima se mea na te toi loa. Once your eyes are closed, Taimi lava e whapenana ma puni e o whonga. Mo i ine o whonga. and then when breath has been taken away from Ma you, e se mai lau ma nava ma oi. you can't remember anything. E ai ma se mea te toi manatua. You know nothing at all. E ai ma se mea te toi loa. Because the world that you've been living in, O le lalo langi le sa e olai. it's gone forever. Wa whapenana ma vai lea ma oi whaavavau. And now you have two things to be aware of. Ai ei mea lua e te tauna e loa. Whether you're going to heaven Pe te alu i le langi, or you're going to hell. pe te alu i se oli. And then that's when you know where to go. O ina la fatoa e loa i le mea te alu i ai. But you're not going to come back here E le mwhaina toi fo i me lalo langi. and said, I know. Whai mai o e loa. Because when somebody says, I know your faults, Whai mai le se upu whai mai wa au loa o ma. that's not God. E le o le atua le nā. And now it says that, I know. Wa au loa. It means that he's alive and he's here with us. Rono winga o lo soi foi pea ma o lo o ia whaatasi mai tātou. We can sit here like nobody knows your thoughts and thinking. E mawhaina e nofo mai e leise si nā te loa o manatu maulangona. But God says, I know. Pa le atua whai mai nā te loa. Because he's alive A wā o lo soi fua. and he's God. O ia o le atua. He's omnipresent. O ia o le mai le matanga. He's omnipotent. O ia o le atua a mea tonu nā te loa mea oma. And he is God. O ia fo i o le atua. But the good news is, A o le mea nei e loa. God never condemns you with what you're thinking. E whapena nei loa le lei le atua mea nai te mawhau iai. But never condemns you. Ai le whaasala, pe whaasala ia e te oi. That's how good God is. O le leila nā o le atua lea. He never condemns us for what we have done. Nā te le whaasala ia i tātou i mea na tātou Or the whi. words that we have been talking about. Po upu fo i tātou te tau te tala ai. But giving us a chance. Ai o mai a le awa noa. Because now he says that, I know your works. Whai mai wa au loa o ngā luenga. Turn to the person next to you and say, God knows our works. Whai le tangata nai loa i le tua o ngā luenga. Amen. Amen. Imagine when the general manager of your company walks around Manatu la oe ai a fio mai le pule o le tau whalwhai ngā and luenga. he gives you a smile. Ma ata atu ia te oe. And then he said to you, Me whai atu. my Lord, Congratulations. you've been working so hard. Ma losi lau ngā lue. And I'm saying to you, you are a good worker. O whai atu ia te oe. O se tangata whai ngā luenga le leitele. We all workers for the kingdom of God. O tātou o tangata ngā lulua le mālo le atua. But the one that will give us the credit, A o lea au mai ia i tātou. it's not the pastor or people. Le tala lelei e leo le whaiwhi au po se tangata. It's God himself. O le atua lava na te whai The atu. reason why is this. O le mafu anga le nei. Because he knows. Ono na te loa. He knows where you are. E na te loa le mea na te iai. He knows where you're at.
O le iloa lei fo ile me te iai. He knows what you're thinking about. Na te iloa me na te mafau He knows what you're going through. E iloa le me na te ui ai. But he never condemns you. Ai na te le whaasala ia te oe. He never condemns Na te you. le whaasala ia te oe. Keep working for God. Ngā lue pēa mo le atua. Because he's a God that is alive. He's the first and the last. Wa o le atua o le soifua o le mua ma le mulimuli. The one that lives and lives O forevermore. ia le o lo soifua e whaavavau. And say, keep on the good work. Whai mai whaauau pēa o ngā luenga le lei. Because I have something for you. Wa o lo i aise mea mai a te mo oe. Because when you are faithful to what you have been called to do, Wa a whaapetu tongi oe se mea na wala au ai oe. I'm going to give you two things. E lua mea o te avatu. Number one, Mea momo I'm going to give you a crown. o te avatu ia te oe le pale. Not just an ordinary crown. E le na asa pale fo i le masaina e ai ai. It's a crown of life. O le pale o le ola. Not only that you're going to enjoy right here on earth, E le ngata wa e fia fia i le lolangi nei wa e nofo ai. but this crown will be crowned to you when you get to heaven. A le pale le whaapale i oe pa e o le langi. You're not going to die again because that's what it says. Wa mele le whai mai e le fionga le atua. Not only that, a crown of life, E le ngata o le pale o le ola. but also the second death. E o fo i le oti whaalua. It means that there are E lua mea ia. two deaths. E lua oti. And God says you're not going to have the second one. Whai mai e le a whaina o i le oti whaalua. Amen. 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 Imagine when you're in hospital O la pa o le whale mai. and the doctor said to you, you're going to die. Whai mai le whai mai ia te oe la e oti. All your mind's so fast. Ua matua vave alo mafau You think of your loved ones. Mafau fau i te You alofa think of your children. Mafau fau lau whanau. You think of your grandchildren. Mafau fau whanau o whanau. And the lover of your life. Ia malo to lua e pele ia te oe. But so sad you're going to die. A le wara e oti. You're going to miss them La e mesia i la tau. because you're going to die. A wa o le la e oti. But when somebody said to you at that moment, A sta ngata lai whai mai ia te oe le teimi lea. even when you die, Ia o lava pe a e oti. you're going to live again. La e toi ola mai. Not here on earth, I la lolangi le lei. but the glorious heaven that God has prepared La for e you. toi ola mai le mamalu ma le matango fio le langi. That's why he said to the church in Samaran, Me la lena ave le kalesia semurana. be faithful. Whaamaoni. Be faithful. Whaamaoni. The only person that sees your faults, Na o le paula wala tangata na te ilo manatu. the one that sees what you're going through, O le na te ilo me na te ui ai. the one that going together with you, O le na te ngalua whaatasi ma oe. the one that sees what we are doing, O le na te ilo me tātou te whaia. the one that with us when we are sad, O le na te iai whaatasi mai tātou pe a tātou the whanau one noa. that with us when we're going through tribulations. O le iai whaatasi mai tātou pe a tātou ui puaponga. He was the one that says to you, O ia le whai atu ia te oe. I'm gonna give you eternity. O te avatu ia te oe le ola e whaavava. Amen. So not only that you're gonna have a ground Le of ngā te life, maua lo pale. but you're not gonna die again. A te le toi oti la whaalua. And then you say, Pastor, what is the second death? Te mai lea. O la loti whaalua. I'm gonna tell you. La vatu ia te oe. If you're not faithful with what God has called A you ele to wha do, maoni le mena wala awai oe le atu e whai. and a commitment to be a Christ-like Christian, Ma au nanga na whai atu ai e te whai e leo langa kerusiano. and you're being deceived by the devil, Ma u wha se ina oe le ti a Apollo. because this is what the word was saying. Not only the devil is deceiving the people, Wa le mele whai mai ai o le ti a Apollo fo ina te wha se tangata. but giving them to prison. Ma ave tangata nei wha whale pui pui. The prison that Pastor Paul was saying, it can be a physical place, a place you can go. Ia whale pui pui le sa tala no e le whai au nei tai au. Ia o whale pui pui ai pe o le tato iai leo langa nei le tino. But prison means to pound, restricted, or have boundaries. Ia o le whale pui pui o le noinga ua wha penana sa isaia. You're not allowed to do things that you used to do. Wa le toi ai sa wai a te tau o wha penana sa oe ne tau tala i sisi mea. You're being surrounded by gods. Ua wha penana si o mia oe leo leo. Not only that, but you're being confined with
a limited space. E le ngata leo le aloka o tonu sta mai potu ele tele se avanoa. You can't do anything by your own free will. Ele to yese me ma faina e to fai I lo lava ma fai mo lo malos. And it's like that when you go through prison, in the spiritual world. E fa penana le langa fa le nganga pe o mele ta ulola fa fal pui pui. You can't move with where the Spirit of God is moving. E tele alu le melo ngalu me ile nganga o le atu. You're being bound with the words that has been spoken over you. Wa sai tia oi upu e na u fa penana fa yatu ya. You're being bound by the things that happened to you. Wa sai tia oi me wa tupu ya. You're being bound by the words that has been spoken over your life. Wa fa penana loka ma sai tia oi upu e fa yatu. But Jesus was saying, I am that I am. A fa mai Yesu wa ula nei. I'm alive. I was the first and the last. The The first thing you need to know, each day that you have left here on earth, you have to acknowledge who God is. And He has to be the last person that you acknowledge before you sleep. The first thing for you is God, and the last thing for you is God. The reason is this: because He knows your thoughts. He knows what you're going through. And He said to you, be faithful. Be faithful, my friend. I'm here with you. I'm here with you, my friend. And then He said, if you have ears, listen to what the Spirit of God is saying. When you come to a place where God is being preaching or being taught, not just listen through your ears, but open up your heart so you can hear what the Spirit of God is saying. If God is saying to you to forgive, hear what the Spirit of God is saying. If the Spirit of God says, just let it go, just listen to what the Spirit of God is saying to you. We can hear the same message, but each of us take it differently. But if you allow the Spirit of God to speak into your life, your spirit will come alive again and connect to the one that lives. And then we have our life once again. If you're being bound with things in life, remember the one that says, I am the first and the last. The one that was dead, but now it's alive. Do you know why I trust God? I don't need evidence, because I know He lives. My faith connects with a living God, not to a dead God, not to the devil or the enemy. I put my trust with the one that died and lives again. A few weeks ago, I was in the hospital. And a lot of doctors say a lot of different things. There's so many specialists that surrounded me, giving their opinions and their knowledge. What I'm going through and what I'm going to be. All I need to know is the word from the first and the last. The one that was dead but now alive. I don't need my trust to put on people.
E le tu ua lo whātua tuanga I tangata. People that will die and never come back O again. tangata e whioti e le tu e whiola I mai. want to put my trust for somebody that is alive. O leo te le o so whātua tuanga I tangata e lo tu e ola. I put my trust with the God that alive. E tu lo whātua tuanga le atua o lo soifua pea. All we have to do is trust God. Pau ale mea tātou te whaia o le tonu whātua You tua. don't need a I le tu. proof that he's alive. E tātou te le mo mia se whaamaulinga po o soifua po o. Look around. Wāwa ai. Look around. Wāwa ai le sio manga. Look back to your life. Wāwa ai lo soifua. Look around people what they're going Ai through. tangata nā te ui ai mai. When you are in the place where God is, O leo ai ai le no whaanga lo iai le tu. that's the best place to be. O le no whaanga sili ma le It lei lea. doesn't matter what people say to you. Lea whaina po a tala tangata. It doesn't matter what you're going through. Lea whaina po a mea te ui ai. It doesn't matter what that devil is throwing to your Lea life. whaina po a mea tau ai atu le ti apolo. Put your trust to the one that is live and Lo alive whātua well. tuanga I leo lo soifua pea. And his name is Jesus O lo na Christ. suafa o Yesu. Because he never changed. A wai le suia. He's alive. O lo soifua. Wherever you go, Po whea te alu ai. be faithful. Whaamaoni. Because he's been watching you. A wā lo whaapena sila mai o ia ia te oi. And he's a good rewarder. O lo o ia o stangata nati toi tau ia oi. He's a good God. O ia o le tua le lei. He gives you life. A watu le ola. He gives you a future. A watu foi mo lo lumana. He carries you through life Ave o I mea umo le o langa le nei. because he cares for you. A wai a lofa o ia ia te oi. He was not condemning the church. E nā te lei whaasala I le lotu. But this is what he said to this church, Samran. A lantala le na whai a semrana. Fear not of all these things. Aua e te whewhe I mea o le atinga ai. Don't fear all these things. Aua lava e te whewhe. Whatever things that brings fear to your heart, O a lava mea au mea le whewhe I lau loto. whether it is your relationship, Po o lau mafutanga, po o lau ainga, whether it is your children, po o lau whanau, whether it is your work, po o lau ngā luenga, whether it is your school, po o a onga. it's, God says to never fear all this Whai mai lea tua, au a lava e te whewhe I mea umana. because the answer is in his hand. Aua o le tali o lo I le ao lea tua. Not only that, he's had the answer to us. E le ngata o lo I ate ia le tali mo I tātou. The answer for each and every one of O le us. tali mo I tātou umatai tō tas. But he has the good news for you. A lo iei fo I le tala le lei mo oi. Because the preacher was saying this morning, O al whai launga whai mai lei tai au. when this life comes because of the life of God, it's inside of us. Na e maua le ola o ne le ola mai le atua lei tonu ia I tātou. Somebody will have this life again. E mo mia I lesi tangata le ola le. Because this life that is inside of you, O le ola leo lo I tonu ia te oi. because the Christ in you is our hope of glory. Aua o le keriso I te tonu ia te oi o le tātou wha moe moe le ola. You see things coming back to life. O e wha ai atu I mea iwa toi fo I mai le ola. You'll see relationship restored again. E o lava I le lua mafutanga o wha penana toi wha Even tumawina. your health will be coming well again. E o lo I lo soi fua malolo ina o toi wha malolo ina. Even your wallet and your purse E will o be. lava I lau atu tupe o la atu e wha tumu. Because God is a good God. Aua o le tua le lei. He's watching you. Ngai vava ai mai oi ia te oi. And be faithful. Wha maoni. If that God is good to us, A whai ele lei le tua nei ai tātou. can we just give him a hand of A praise? me le ave lo lasau patu. Hallelujah! Hallelujah. Can we be all upstanding? Tūlai mai nei tai au. Thank you, Lord, for the word this morning. Your word is still alive. O lau upu o lo soifua pea ma o ola pea. Because this word is from our God that is alive Wa le forever. upu le mai lo mātua tua o lo soifua. And this word gives life to us. O le upu le o lo mai le ola le ai mātua. Because you are the living God. Wa o le atua soifua. And your word lives forever. O lau upu fo e soifua e whaavavau. And it lives inside of us. O lo wha penana ola le te tonu i ai mātua. What can we say La esa mātua tala. but to say thank you? Wana o la mātua whaafitai atu. Give us a good heart. A mai e mātua se loto le Give lei. us a good hearer. A mai e mātua le whaalongo le lei. So that we can hear as you speak to us. Ina ia mātua la ngona le mea te whetalai mai ai. So that we can be encouraged by your word. Ina ia whaamalo sia i mātua la upu. And do the good works.
And mafaya melele. and live for you, oh God. Mafapena na ola mo oe lo mato. Because you are the first and the last. le mo mua ma le mulimuli. The one that was dead but now alive. O le na oti wa toe tu mai. And it's alive inside of us. O lo soifua o ia te tonu ya. We love you. We thank you. Mato te alo lofo ya te oe whaaftai atu ya te oe. Because without you, Awa au noma oe. we have nothing. Ele ai ma se mea mato te mawhai. And we are nothing. Ele ai foi se mea mato te lo. But nothing plus you, Jesus. O mea le ai se mea o iai whaapopo ya te o Yesu. We have everything in Ona life. mato maua leo mea umalava. Because you are our substitute. Awa o oe na e sui tūlanga. And you took our place. Na e whai sui ai lo mato tūlanga. So that we can have a time with you. Na ia mato maua le taimi ma oe. And have a good life. Ma mato maua le ola le lei. And that good life is from the one that O lives. le ola le lei lea mai leo lo soifua. And that is you, our God. O oe lea lo mato watua. And we thank you for saving us. Whaaftai le whaolaino i mato. Working through us. Lo unga lue i mai tonu ia i mato. Help us to be faithful So swani mai na ia mato whaamaoni. to all things that you have pertained from you. O mea uma na e whaapenana au mai mo i mato. So that we can see your life once again. Na ia mato toe wā ai I lo lava soifua. Because you are our true God. Awa o e lava o lo mato watua soifua moni. Put your hands together and give your heaven a praise. Ave leo se panche vi ele tua nei tai. Thank you, Father God, for the word. Thank you for your servants this morning. Continually heal your servants, O Lord. Thank you for his heart. It's pour out his heart for us this morning. Bless him, O Lord. Bless your church this morning. Whatever need they have, let it be welcomed by you, Father. Just before we sing, if you have a need, I'm not going to call you to come up here. If you have a need, it doesn't matter what. Because God sees it. Because God is alive. Because God has the answer. And God is going to make a breakthrough. Maybe you're like in a prison. You have no way out. But there's a hand that is coming your way. There's a hand that is coming from heaven. Because the hand of God is not shortened. He will reach down to the depths of our hearts. And He will lift you up. And He will say to you, my dear child, you are in the palm of my hand. Because I have written your name. Because you are my precious child. As you raise your hand, we will pray for you. Father, in the name of Jesus, you've seen the need that we have. Each hand that has been raised in this church, Father, we pray that you are the true God. You've seen because you said you know. You know our need. And you know the answer. And we thank you as we trust you. We stand on your word. In faithful to what you have said. Just call upon your name. Because the heart believes, but the mouth speaks. Because faith comes life. Father, we thank you for answering its need.
Ile tali mai mana onga teitas. Understanding each way that we're going through. Malama i awala umalo ui hai. Because you know each and every one of us. Awawa e malama i mato umata itotas. Thank you for reaching down Whaafitai loa apa mai. and lifting us up. Whaapenana au mai i mato ilungu. We once can't see where we're going. Mato tele loa lava le mesa mato ui ma mato o But ia. as we follow the leading of your Spirit Au mato muli ta ia te ta inga le ngang pa ia. and listen to what the Spirit of you, O Lord, is saying Ma whaalongo atu le me o feta lai mai i loa ngang pa ia. as you be led by you. Au e ta ia i mato. And we thank you. Whaafitai ta ma. Your name shall be praised. Ia vi ia lo suafa. Father, we thank you. Whaafitai ta ma. Can you just follow this prayer with me? Muli mai le te tau. Everybody just say it. Father God, Nea tual ta ma. I lift my hand. Si ia tua o lima. I know that you know Wa o loa wa e loa. my problems and my faults. O whaafitauli ma o manatu. But I'm being faithful to you now. Wa o whaamaoni ia te oe. I trust you O talitonu ia te oe. and I'm giving it to you. Wa o tuina atu le ia te oe. Because when I give it to you, Wa o tuina atu ia te oe. I am free. Wa o sauloto. I can see right. Wa o wa ai wa sao. I can see clearly Wa o wa ai whai wa mama. because of your great hand over myself. A wa lo wa ao le lunga ia te. Now I give you the glory Wa watu ia te oe le vi inga. and I thank you Whaafitai atu ia te oe. for the answer that you have given me. Mo le tali wa e au mai ia. In your name I pray. I lo suafa o te talo atu ai. And all saints of God say, Alalang. Amen. put your hands together and just give him another praise. Avele se pati le tua. Te whatele sau patia teia. Sisi oli maya se oe famanu ia se oe faitaula Sila yo. se oe loa tuae elea
malia lo loto I lo watua lo soifua. Ma soifua la vaia. Toi tu fatasi lo a toi fatela sa pati a teia. Lo viinga. Tu ma watu ya te ai. Mua au muli au la ua fio Sauniga o toile nei asu. Ya mole mole atu yo luma. Wai ono mea ta tau la ua fio le viinga. Wa oe te sila fia e te loa. Ma oe te whaia me uma o lo. Iai le tali o me uma. Wa oe o lo iai me uma lo mātou. Le o le viinga e fo I la ua fio. Anga lei mai oe. Mua au muli au la ua fio. Le wina I mātou ia angelu. Sa wina le toto le whenga inga au wala ma mga ala la au ia. Ai mātou te langa ina le manu malo. Su iai le mātou tau tala ina o mātou loa. O lo e sila fia mea. Mo le mātou walau. Ia o ne se o le whawau. Ala langa whatase whanau pele le tua. Amen. Si maolunga mai lo au tasi lua tolu. God be the glory.